Maya payabak po kaya kayungan, kaniting kapag masusya na ning banala Santa Misa, iyabi tala po karing kaya katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan, the Rizardas and Luz Medina and family, Imelda, Imelda and Clifford Ray Umali, Tony and Rose Goffes and family, Jaime and Adena David and family, Lisa, Kate and Ram, Anthony Chance Gozun, Katrina Camille Gozun, Villa Villarais and family, Eileen Canlas, Ron and Tech Ocampo and family, Paul and Chicky Velarde and family, Pat and Mai Pingol and family, Ralph and Mia Pingol and family, Jane Raimundo and family, Soberano and Salamat family, Edelita Lopez and family, and Jessica Gotianco. Para ka ring mag-birthday, Cecil Coquin, Grace Belsa, Dylan Isabel de la Cruz, at para king ligtas ng pamaglakbe, Ri Abigail Galang ating kayang familia. Para king espesyal ay intensyones dari Mary Manette Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Dayrit, Socorro Garma and family, Camille Angelica Nuki, Benedict Gerald Rason, Patricia Foronda, Romel and Lori Medina, Princess Angeli Lorin, Prima Kiwa, Christina Miller, Catherine Sibal, Mary Antoinette Makasaet, at Inoy Milusong and family. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari, Sister Benita Reyes, Remio Pangan, Ricardo Pineda, Melissa Villanueva, Ronnie Reyes, Perry Dayrit, Rose Tiglao, Milher and Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Irene Otencio, Pauline Dayrit, Janet Yason, Dixon Oronce, Carmen Franco, Ana Marie Santos, at ding sablang kapatadama sakit at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamanantabe at proteksyon ng Banal na Espiritu, king pamilya ng Ani Rason, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ng Berth at Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ng Eusebio at Norma, at pamilya ng Andrea David. At para king alanganggang kapaynawan, daring kapatagtang Meyango Nabie, Emmanuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla at Olga, Arsenia, Siriaco at Rodolfo, Emiliano at Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romwald, Felicidad, Maricon, Lionel, Oliva, Daisy, Cecilia, Cesar, Wilma, Villa Hermosa, Walt, Oscar, Estrella, Dr. Kenneth Tristan, Amando Sr., Estela, Narciso, Demetrio, Belen, Danilo Emelita, Rolando, Lai, Walter, Ana Maureen, Paul, Richard Jules, Rosette, Cesar Noel, Agaton, Consolacion, Nida, Mariano, Epifania, Marnie, Joselito, Ernesto at Leticia, Victoriano, Abel, Jaime, Joaquin Sr., Feli, Consuelo, Armando, Alejo, Alejandro, Francis Dominic,
at ding sablang kaladwa kin purgatorio, at detang alang makaganaka na karela, at ding sablang mete, ulining pandemic. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong, at king kaligtasan daring kakatamong frontliners laban king COVID. Kilagyo ning ipampuan nga na kampuaning banal ay Espiritu, Amen. ingginumantabe yake kayo. At ke kantimuri. Antimong metong abalayan, magmasusi tamo king kalabing metong o kalabing limang Domingo ning karaniwan a panahon. Kapata ding masanting a panyukad king sikanan ning kikatang kasalpantayanan, ing nung anti ing kapag nasantang mirake kaniti, karing taong makapadurot ke katamo. Etala asinop para king ke katamo mong sarili ding bage mayap, masagana at makayama. Nung ing Ebanghelyo, inubog na ing ke katang biye at gewa ng malalam at maulaga, o ba't etala pabustan maging mayap mo namang balita para karingaliwa. Eta kailangan ume at ipanaraliti no ne bagkus paborentaya mong magsalita para king kayang sarili, kapamila taning paralan ning kikatamong pamibiyebye. Adwanta mo kaniting misa nga iti, ing sopa nakatamong mie at palaganap king mayap a balita.
Kaluguran kong kapatad, marahil marayulang maging maya pabalita karingaliwa, ding kay katamong biye. Dapot aduan tamo king Ginoo ing patawara na katamo. Ginong Yesus, keka mi panwanan kami king sablang lugod at grasyang iba't banwa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Hesu Kristo, kapamilatan mo, may pili kaming maging banal at alang dungis arapaning Diyos, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Yesus, keka ingib pa, pinili na kami banmye kapamilataning lugod, kingkeyang arapan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo. Midalata sana king biye, alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oy pabustan mong sala ning kekang katutuan, antabayana na kami papunta king kayarian mo, busal ning yatong mitmo karing sala, adimot king katutuan. Kristiyano ing lagyumi, ating ibangelyo yang kaligayami, manano na sanang ing lugod mo, gawa na kami agpangking pakening pamanawos mo ke kami. Itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Makirandam tamo po ngeni king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning propeta Amos. Amaziya ing saserdote ning Bethel nga nakang Amos. Hoy, propeta, umena ka, muli na ka king bansang Huda, at karin ka manintunan, at karin ka manaral. Nakapasiba yung manaral keti king Bethel. Itiya ing lugar ning pisasamban ning ari. Itiya ing pambansang templo.
Peki bataning Amos e Amazia king antikaniti. Ako propeta, at makayabi karing kabilangan ding manaral. Metong kumong pastul at talayingat karing dutong ahigera. Dapot kingwana ko ning Ginu king obra ko at pepatok na ngang magpastul at inutusan na akong lumakad at magsalita para keya karing memalen ning Israel. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Dalit at pakibat, impakibat tamo po. Ipakit mo kaya kami o Gino, ingkaya kang ganaka, at pagkaluban mo kayang kaligtasan. Ulitan tayo po. Ipakit mo kay kami o Ginu, ingke kang ganaka, at pagkaluban mo kayong kaligtasan. Ing sasabihan ng Ginong Diyos, kakong pakiramdaman. Uling ipangako na, ing kapayapan kay katamo, ake ang balayan. Tutuyang makasadyang magligtas, karetang makitakot kaya, at kanita king kay katang labwad, manatili king kayang lingap. Ipakit mo kaya kami o Gino, ingkaya kang ganaka, at pagkaluban mo kayang kaligtasan. Misagana ingalang kupa sa lugod at katapatan. Mikawal naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan sumibol, manibat king labwad, at ing katuliran matyo, iba't banawang matas. Ipakit mo kaya kami o Gino, ingkaya kang ganaka, at pagkaluban mo kayang kaligtasan. Wa ipagkalubning Gino, ing sablang kasaplalan, at king asikan tamo, dakal ing kay katang pupulan, manimulaya kaya ing katuliran, at isadyane ing kayang dalan. Ipakit mo kaya kami o Gino, ingkaya kang ganaka, at pagkaluban mo kayang kaligtasan. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Epeso. Pasalamat tamo, King Diyos, ay paning ginutamong Yesu Kristo, uling pigkaluba na katamong kanwanan ay ba't banwa, pauli na ning katang pangayagom kang Kristo. At uli niting pangayagom tamo kang Kristo, pinili na katamo, bayo paya melalang ing meto ketawan, ban maging banal tamo, at alang kapintasan arapana. Uli ning lugod ning Diyos, telagana na ning maging anak na katamong ampun, king kapamilatan ng Yesu Kristo. Iti ang parasan at kaburian. Purian tayo uling ning maragul ng ganakake katamo, king kapamilataning kayang pakamala na anak. Inatbus na katamong Kristo, king kapamilataning kayang kamatayan. Uli na niti, mi patawaran ning kay katang kasalanan. Kasagid na ning lugud, pigkalub na ning Diyos kay katamo. Pigkaluba na katang kabyasnan at pamanalastas. Banlubos ta nga intindihan ning makalim ng parasan. Iti ang parasan akayang daptan, king kapamilatan ng Kristo. Potang miras na ing mituldong panahon, ti punanongan ding sablang at tsubanwa, at ding king yato, pisan meto nga nongan kang Kristo, anting peka buntok da. At uli ng Kristo, meging bale na kami ning Diyos, at darapat ka rin sa blambage, agpangkingkayang parasan, inya pinili na kami kita pang minunang panahon. Inya'y kaming minunang
ni kating kapanayan kang Kristo, kekeng puryan, ing ligay ng Diyos. At ikayuman, inyang dimdamyo ing balita ng katutuan, ing maya pa balita, aminye kaligtasan kay kayo, meniwala kayo kang Kristo. Uli na niti, miyabiyaya kay kayo ing tatak ng banal na Espiritu, ang timong pinili na ng Diyos. Ing Espiritu, yung katunayan daring pangako ng Diyos kay katamo, ang ganaking kamtantamong ganap, ing kaligtasan. Sukat tayang purian, ing ligay ng Diyos. Ing amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo po ngeni, ing mayap a balita. Itamongan po, ingigpaning ginutang Yesu Kristo, as lagano saring kay kaisipan, banabaloyo yung kapanayan, ake kayong kayaos. Ing Ginoo mantabeya ke kayo, At keka antimurin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Inaus na lang Jesus ding 12 at tibura na lang tidwa-tidwa. Dinina na lang upayang makapaluwal karing maroka espiritu at saka nala penabilinan. Nga na, eko magdalang nanuman king ke kayong pamaglakbe, subali mo king meto nga tukod, ni pamangan, ni balutan, ni kwalta karing bulsayo, ni piblasan, eko magdala, dapat magsandalyas kayo. Nga napakarela, saan upamang bale ingke kayong pipaglayunan, karin ko manatili ang gaking paglakoyo, king balen ay ta. Nung king metong alugal, era ko tanggapan o pakiramdaman, makoko ka rin at ipagpagyo'y nga likabok karing bitisyo, anting tutol laban karela. Meko laring 12 at penaral da karing tao, ing sukat lang sumisi at painggulot karing karelang pamikasala. Pepalwala nala ding dakal a demonyo karing taong alip nan dareti, at kiskusan dalang laro at pepakayap, ding dakal a taong ating sakit. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Eko magdalang nanuman king kekong pamaglakbe, dapat magsandalyas kayo. Magrasya nga ba po kay kayungan? Malaos kayo po king katamong misa kaniting 15 Domingo ning karaniwan a panahon. Yabe, yuken mo naman po karing panalangin yu, ikami po di mikakaklas di among Norman, ako, yamong Kenneth, yapong Conrad, nga ni pong Aldo, pag masusyan miya naman ing kaming 14th year king ordination,
antimong deacons, our first entry to the ordained ministry. Nempong manaral kami, ing buntukyo ilang focus mi. Uling burimi, mabiyasa kayo. O kaya naman ding puso yo. Burimi, damdaman yu ing lugod ni ngapong Ginoo ban ating pamibayong pusong maganap. O malyari mo naman, deting adwa, ilang target mi, ding buntok yu at puso yu. Pero ngeni pong Domingo nga iti, pabustan yung manaliwatang bagya. Aliwa pa mo reng buntok yu at aliwa pa mo reng puso yu, ilang i-focus tamo. Nuning di ng tamo pa mong pansin, ilapin deng bitis yu. Bakit bitis? King Ebanghelyo kasi, nga nang may nabili ni Jesus karing alagad na, eko magdalang nanuman king kekong pamaglakbe, maliban mo karing atlong bage, tukod, balabal, at sandalyas. At kareting atlong pabakal ng Jesus, maintriga ko nung bakit sandalyas ing pepasulod ng Jesus karing alagad na. Nung lawenta mo kano king history, king panahon ng Jesus, ating atlong social classes, ding makwalta, ding alipan, at ding talapagobra. The affluent, the slaves, and the working class. At makanano mo kano nga kilala, nung nula makaklasipika ding tao. Simple mo kano, banta ay identify mo, nung nuka rin lang social class. Lawen mo ring bitisda. Uling nung nanong susulod da, kareta, mibibilang la. Alimbawa, ding mga kwalta kano, inyang panahon ng Jesus, susulod lang boots. Nyapin ding hari, ding reyna, ding mga kwalta, ding maimpluensya, makabotas la. Ela sumulod sandalyas o nanomang sapatos. Basta retang closed shoes, kalupadareng usong eni. Dingalipan, akit mo naman, makatapakan la. They walk and they work barefooted. At detang makapilatan, king makwalta at alipan, detang working class, detang talapagobra, sandalyas noman, ding susulod da. Ngayon, nung pagbatayan mo yung social classes kanita, malinong akit tamo nung nanulay estado ding alagad. They were considered working class. At agyan Jesus kikilala na iti kareng talapagobra na, karening alagad na, naila talapagobra la. Gugunyat la, magobra la, para kanino? Kingapong Ginoo. Naningobrada, manaral, tuturo, mag-evangelize. They are working class. Anya susulod lang sandalyas. Pero king aliwang paglalawe, atin pang siguradong mas malalamasangkan nung bakit Jesus sandalyas ing pepasulod na karingalagad na. Ating kanong atlong sangkan nung bakit sandals la ding pepasulod at pepagamit na karingalagad na. Munang sangkan, ding sandalyas, simple lamong pangagawa at pangadesenyo. They are known for their simplicity. Ding sandalyas nung lawenyo la, flat lamo, alalang takong. Gawa lamong murang balat or cheap leather, kanitang minunang panahon. At gagamit lamong woven grass, ban magsilbilang sintas, dating sandalyas. Indeed, wearing of sandals is a call to simplicity in our Christian walking. Wearing sandals is a call to simplicity. Aga nakakepoy metong a kwento, atin kanong metong a bayin taong maglolo king metong amalagong dalaga. Minsan kanong gat panapon, tiki nining bayin tao itang dalaga, ban mag-boat ride la, ketang masanting batis king malapit karela. At king pamagbangkara, nga nakanuning babae ketang lalaki, Jo, nga na,
kasanting na ning sunset, ne? Nga na. Pero may kibat ya kanitang lalaki nga na, Jo, ene man talaga sunset ingakakit mo. Makanini ya kasiyan nga na. Ingyato, dudurot ya king axis na. Gagaloya from west to east. At kabang dudurot ya, kanita ne man lalapit nga na, ingaldo, king horizon ayakakit mo. Ing buri ng sabyan, ing atmosphere at ing alikabok ning yato, gagawaya nga usandang short wavelength of light. Ban kanita, iya ing irefract na. At oy ting signal ababiyan na ning mata mo king isip mo, anya akakit mo, ene man talaga sunset. Ingawus kanyan nga na, it is simply earth turn. Mi pa mulala yung babae, mi pabula ding dalaga, at nga na nang sinabi, Jo, iuli mo na ako, may sakit ko buntok king sinabi mo, nga na, ne? Ingkutang, maliyawari sinabi ing lalaking maglolo, alya, king ka matutuanan, ustungan ing sinabi na, o nano'y maging problema na, gewa ng masyadong komplikado, ing pwede naman sanang simple mo. You see, things which are simple are usually stronger than things which are complex. Ale? And at times we see greatness in simplicity. Ngarapin, in simplicity there is beauty. Tutuyan king architecture. Detang awsandang minimalist style. Kapilan niya lalaguing lugal, potang di takya mo gamit. Gusto mo naman yan, king organization at king administration. Panitang sasabyan, less guidelines, the better. Tutu mo naman yan, king musika at king arts. King music, di takmong nota, pamyalungan mula, luntoing masanting, agyang simpleng kanta. Makanyan mo naman king arts, piyabe-yabe mo ring simpleng kule, lunto na ing meto nga painting. Makanyan mo naman tutuya kareng communication at language. Simple sentences are better than complex. O ba't sandalyas ing pepasulod ng Jesus kareng alagad? Ban ipaganaka na karela ing legwan, ing sentingan ning kasimplian. He was calling his disciples not for the spectacular, but for the simple. He was not calling them for the ornate, but for the useful and practical. At king pamaglakbeda rin alagad kareng lugal apun talanda, kukumbira nung Jesus, ban ipamalita damo, ing meto nga simpleng bage. At naning peka simpleng kwento, akarelang malyaring istorya, kareng darasanda, ilapin na lang aliwa, nonemo ing simpleng kwento ning banwa, ning apong Ginoo, ating kaligtasan ababiena. Kapatad, ini mo naman sana, ing pangumbirana ning Ginoo ke katamo. King bieta mo, ikwento tamo mo ing simple, at naning peka simpleng kwento, na Jesus, yung talapagligtas tamo, anya sukat tang manalig kaya, at kaya mo. Sandals speak to us of simplicity. O itay mo munang sangkan. Kadwa, ting sandalyas, mayan lang ilukas. Agyang emetalnan, agyang ekaduko, alukas mula. I think slipping off of sandals is a call to reverence in our Christian walking. Paganakana ing kagalangan, king katamong biye, bininiyagan. Depong minunang tao, potang lulubla kareng lugal paniwalandang banal, karetang holy ground, o kaya neng araranasan din nga pong ginuking biyera, maglukas lang sandalyas. At tatandanan nyo king matuwang tipan itang kwento ng Moises, inyang akit net akatagmoy nga pong Ginoo king burning bush.
lekono ding kayang sandalyas. Inutos na ning Ginoo, lakono rin kayang sandalyas, ulingin kayang tutungtungan, metong yang banal alugal. Taking off the shoes is a sign of reverence in the Bible. So when Jesus asked his disciples to wear sandals, he was saying in essence, be ready for any moment when the vision of the Holy comes to you. Be ready to instantly welcome an experience of God in your life. Antimong panabili na karela, king pamaglakbeyo sana, mabiyasa kayong kilala, king pangimot ni nga pong Ginoo. Mabiyasa kayong mangilala, king pangimot ning Banal na Espiritu. Anya, always be prepared, be ready, be alert for great surprises in your life. Because if you expect them, you will find them. Antimong sasabihan ng Jesus karela. O ba't sandalyas ing pepasulod ng Jesus karingalagad na? Ban kanita, ning aranasan di nga pong Ginoo, ning encuentro de, karing holy ground da inga pong Ginoo, maligwadong alako ding sandalyas da, antimong tanda, ning kagalangan da kingapong Ginoo, akarelang akakatag mo. At katlot katataw liya na sangkan, nung bakit sandalyas ing pepasulod ng Jesus, uling ding sandalyas, ela mo mayan ni Lucas, maligwala namang isulod. Inyadeng footwear, areti, wariyaw sandong stepin nga ra. Sulod mo ring stepin mo, po kapampangan ita. Menibatya kingamanong English, step in. You just step in or slip on, then you're good to go. And I believe stepping in on sandals is a call to service in our Christian walking. Panagkatyaban sumuyo tamo, king parang tao. King bye Kristiyano, tamo sukat manatiling makatapakan sa sambaking apong Ginoo. Nune ko kumbira na katamo muna mga Jesus ban ipakit ing kagalangan ning paman niyang baking apong Ginoo kambe ning kasuyuan king parang tao. Today Jesus calls us to translate our experiences and encounters of God into service to humankind. Mayakit yan king metong ebanghelyo, ketang transfiguration of Jesus. Nung ganakanyo, symbolically, dening alagad, miglukas lang sandalyas, uring aranasan de nga pong Ginoo, anya nang sinabira, Ginoo, keni tanamo magdaton, makarelax na keni, miglukas na keng sandalyas, manalakad tanamo ngatlong kubol. Pero nanong pekibat ng Jesus, ali, sukat tamong tipa, anti namong sasabihan na karela, sulod yung pasibayo ding sandalyas yu. Kailangan tamong balikan, kailangan talang suyuan ding taong manayang kapaldanan at kapanayan. Yes, sandals off puts us in touch with the holy angels in heaven. But sandals on put us in touch with the people of the earth. Nang susulod tala ring sandalyas, maligwatang makapunta at makapakibat ka ring pamangailangan da ding tao. Kwento ko na yata kayo, niyang minsan migpasyal ko king opisina ka rin king Assumption, kitang outreach office, apansin ke itang krus king paderda. Atin yang duto nga krus, atin yang katawan. Pero putut ya gamat at putut ya bitis. Pero ketang lalam, ating makasulat, akutang, can you be my hands and feet? Bilang bininiyagan, kukut na nakatamo muna maningapong Ginoo, ang makapako king krus. Kapatad, malyari ka kayang maging gamat ko, magsilbi ka kayang maging bitis ko. Kukutang nga pong Ginoo, nano kaya ing maging pakibat mo. Remember, the service to which we are called
is to be the arms, the feet, and the heart of Jesus Christ in the world. Therefore, as baptized disciples of Christ, we must be ready to strap on our sandals. And at any time, we give ourselves to that kind of service to our brothers and sisters. O ba't sandalyas, ing pepagamit ng Jesus karela, ban ipaganaka karela, ing kapag nasanda, ban sumuyo, at ing karelang disposisyong masalusong makapakibat, king pamangailangan da, ding kapatad da. Kapataditi mo naman, ing pangumbira na kekatamo. To encounter Christ through our humble acts of service to our less fortunate brothers and sisters. Ore ni reng sangkan, nung bakit sandalyas siya, pepagamit ka rin alagad, Jesus. Ngayon mo naman, siguro ay intindihan nyo na, nung bakit sinabi ko king umpisa ning pamigunam tamo, ning manaral kami, ing buntok yu, ding puso yu, ilang target ni. Pero ngeni, aliwareng buntok, nunereng puso yu, ilang dinan tamong focus. O, nung reng bitis yu, ilang dinan tamong focus. Baning biye Kristiyano, maging yang biye, king mitmong kasimplian, baning biye tamo, antimong Kristiyano, kakakalingon ning kagalangan, king apong Ginoo. At king biye Kristiyano, mitulak tamo, ban sumuyo, king parang tao. Amen. Talakad tamo po at ipasyag, ing kekatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning banal na Espiritu, may bayit ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam lang upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldos sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa makaluklok, wananin Diyos sikpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, balmukum ka ring mabye ampong menga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santos, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubrirang mieding mete, at king biye alananga. Amen. kapatad itamo at ding anggang galamen ing kekatang komunidad, mayayawos tamo ban ipabalo ing mayap a balita. Manalangin tamong miyabe-abe at para king metong at metong, ban makibat tamo king awos ning Diyos agpang king grasyang tigkalubna king balang metong kekatamo. King balang kayadwanan nga tang sumabi, at ikeke ni Ginoo, tuburan mo kami. At ikeke ni Ginoo, tuburan mo kami. Ginoo, kakak at kimilang tao, dapat inaus mo rin Moises sa Taremias, ban magsalita at manimuna. Gawan mong alam pa mga inlangan, ing suwalami anting keka. Agyang ka rin taong makasadyang makirandam, inyang aming manalangin. At ikeke ni Ginoo, tuburan mo kami. Ginoo, manasan lamong maglinis ka rin karelang lambat. Dapot inaus mo lang meging kekang apostol, ban mikalat king kekang maya pabalita. Gawan mo kami namang alang takot misalita, king kekang amano, inyang aming manalangin. At ikeke ni Ginoo, tuburan mo kami. Ginoo, sa talapan ilyang buwis, ang makaluklok king keyang opisina. Dapat inaus may Mateo, bampakayap tao, at palwal karing demonyo. Sugatan keman, gawan mo kami namang talapanulo, inyang aming manalangin. At ikeke ni Ginoo, tuburan mo kami. Ginoo, sa talaturula mo o kura paroko, o talapagobra, dapat ausad mo ring kekang kawan, karing karelang komunidad, ban empaintulutan ing kayalang ustisya, ban mamingwa karing kalulo,
Magsalita ka kapamilya tanda, para king sablang matulid at mayap, inyang aming manalangin. At ikini Ginoo, tuburan mo kami. Tagapanasanan ng Diyos, ang kapasalamatan daring pamisa, at ilinosana king kayaryanang maligaya, ring kapatatamong mayango na biye, ipagkalam na sana, ang kapagnasan daring pamisa, inyang aming manalangin. At ikini Ginoo, tuburan mo kami. O Diyos sa ibpami, bustan mong ingbiye at mensahe ng Yesus, agyaga na kami, ban pagnasan ming ipahayag ing kayang katutuan, at inguri ning kayang kalayan, king balang metong ketiato. Bayang maging Ginoo, ding sabla, ngenit manggaman king alananga. Amen. Talakad tapo para kay pamaging senso. Manalangin kayo, kapatad, baning kay katamong daon, matanggapi arapaning Diyos, lubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo, iting daon karing gamat mo, king kakapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kakatamong ikasaplala, at king kayang banala Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mo lareting ayin ning kekang Santa Iglesia, manano na sa nanging Eucharistia, so pa na kaming sumulong king kabanalan at kasalpantayanan, itiadawan mi, kapamilatan ng Kristo, ang Ginumi. Ing Ginoo mantabeya ke kayo, At keka antimuri, yat nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan na kamparati, numan ka rin o ipa Diyos kingalananggat lobos mayupaya. Inyang mikasalala ring kekang anak, at mi parayuking siping mo. Binalik mong pasibayo keka, kapamila taning daya ning anak mong mapaminto, at ning upaya ning banal espiritu. Tinipon mo ring kekang anak, king kekang Santa Iglesia, ban maging metong layb pa, antimonong makanano kayong metong, ika ing bugtong mga anak, at ing banal espiritu.
Ulinita kambening sablang koro ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe king alang tuk ng dang pamamya kapurian keka, at ngamingan kakanta. Katasan, Hosanna, Hosanna, King katatas, katasan, Amen darata, King aguning Ginoon mania, Amen darata, King aguning Ginoon mania, Hosanna, Hosanna, King kakatas, katasan. Hosanna, Hosanna, King kakatas, katasan. O banal mingid pa, karapat dapat nakang purya ning metong ayato, uli ning kapamilatan ning kekang anak Yesu Kristong ginumi, at king kayupayan ning banal espiritu, dininan mong biet kabanalan ning sabla, alakang tuk ng mamaus king kekang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, ang gana king kayalbog na, ing dalise daon may ampangya, bilang kapanyamban king lagyo mo. Oy papag amuamumi, pabanalan at palukob mula king ambuning kekang espiritu, deting ayin adaralamit darawon keka, ban magilang katawan at daya, ning kekang anak Yesu Kristong ginumi, aminutos ke kami, ban pagmasusyan miya iting misteryo. At tatandanan mi pa, kanitang bengi, ami panganyayaya, kinwane ing tinape, pesalamata nakat pinuri, pirasone, at dinwang ne karing kayang disipulos at ngana, kwananye iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan ni dawon niya para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinuwaning kalis, pasibayo yang salamat at pinuri keka, dinwang ning kalis karing kayang disipulos at ngana, kwananye iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis ning kanakundaya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubo para kay kayot para karing sablang tao, banketa mi patawaran na ring kasalanan, daptan nyo iti antimong pamigagana kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, ing Cristo sinublia, Oy pagaganakan ming kamatayan ning kekang anak, kami nga buske kami, ing kayang maligayang pamanyabling mebye, ating pamaytas na banwa kabang panayan miing panyatang ng pasibayo, inyadarawon niya keka, bilang kapasalamatan iting mabye at banal as sakripisyo. Balikdan me pag amuamumi,
ing yayayin ing kekang Santa Iglesia, at lawen ming midawon king sarili na, pauli ning kamatayan na, ikwa na kaming sinut keka. Pagkalaman mo king ikaming misulo-sulo, king kayang katawan at daya, mikatmon kami king banal espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong ay langanggang dawon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan, king pimamanan ding kekang banal. Muna, kambe ng Maria, kapilan man birhen ay doning Diyos, kambe ng Jose ing kayang esposo, kayan tabe daring apostol, ding maligayang martires, at ding sablang banal, lalong-lalo na San Judas Tadeo at San Fernando, pauli ning pamamilatanda, manalig kaming mirinan kaso panalang patanat king arapan mo. Oy ba, iti sanang ayining pangasut mi keka, mamuhay ang kapayapan at kaligtasan king mabilo gayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugod ing kekang Santa Iglesia, a kasalukuyan maglakbe ketiyato. Kambe ning kekang Talasuyo, Francesco ing kekaming Papa, kang Pasiano at Florentino ding kekaming Obispo, kang among piting kekaming Kura Paroko, ding sablang pari, religyosa at magpari. Oy pa, pakiramdaman mong mitmong pakalulo ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawot. Kanakan mula naman ding kapatad mi, ame ang unabye, at ding sablang keka me matula at memon na ketiyato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayaryan, anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alananga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, ibang mayupayang tutu, kagom ning banal espiritu, pupurian nakat paligayan, manggaman king alananga. Manalangin tamo, kawangis ng Jesus. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ning kekam pakalulo, parati king mikabyus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan,
kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kay kaming talapangabos. Uling ke kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alalangga. Oy pa, ing ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kay ang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babye ko kay kayo. Emos sa babalikdan din kay kaming pamikasala, nunelawan mo yung kasalpantayanan ning kay kambalayan, pamayapan men po ang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabay ang parati kay kayungan. At keka antimuri. Ipakit tamong ini, mikakametong tamo, king lugod at kapayapan. Kapayapan po kay kayungan. Peace be with you. Peace be with you. By the this body and blood of Jesus Christ, bring eternal life to those who receive it, Lord Jesus. With faith in your love and mercy, I eat your body and drink your blood. May it bring in condemnation, but health of mind. Amen. Kaluguran kong kapatad nyo, Jesus, ing kordero ning Dios, ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad tang mayayawos king apuna ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap keka. Dapat sa kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo kapamilataning pamakira kemi, king misteryo na niting Eukaristiya, bustan mong ing magligtas mong lugod, lumabong ka ring puso mi, itiaduan mi, kapamilatan ng Kristo ang Ginoo mi. Announcement. Our Triduum in honor of Our Lady of Mount Carmel, which started last Friday, continues until this evening at 6:10. On Tuesday, July 16, we celebrate our feast at the 6:30 p.m. Mass with the distribution of the brown scapular at the end of the Mass. Thank you. Ing Ginoo mantabay ake kayo, At keka antimurin. idu kuyo puring buntukyo manigapo keng bendisyon ning Dios. Ing Dios pigkatiwala na ike katamo ing kayang misyon, ning pamanatad king maya pabalita, ning kayang anak king meto ngayatong manalig king sarili, makasadyang tanggap keya. Itamo mismo, maralas may natamo patutu, dapat sukat tang magsalita, kapamilatan din kay katamong amano at paralan, ning kay katang pamibiye-biye. Manano na sana ng Diyos mismo, yung kay katang maging sikanan, at panwanan ako sana kambening kay kayong pamilya, kaniting obra. Kinlagyo ning iba, amponing anak, amponing banal, ay Espiritu. Amen. Ing kay katamong misa, mayarine, umetamo at ipasyag, ing maya pabalita, king sablang bisang makiramdam. Salamat, King Diyos.